Ang buhanggo ta pahambor beli la acara pamaringu eti la yekabe eka ETV. Bande ditarong ya na pulong na miri malakata hamhayang. Miri buhang menyaparongu ya na pulong manam kapipi arikama. Amin. Ang buhanggo la tam na miri yehu karito na pulong la lord unahon na parongonda ruko na kapihingunun na tanda taon demakaya weling la yakombu kawudu taylu dalar hakambul taylu lupala dalar hakambul walu nandalar hakambul namu yedu yaka na papatanda nda bawana langgia na maningu kapihingo na maningu huri kihang kangihawikina lainuyaka na tumbu ninu na pariuraumu dangu buandabana na paruku nama akato. Ang buhang latama ni Miriehu karito. I Aristotelesu wana nakapihin nuna yeduya na mahidu eti yakana ngitaya na luri na mahamu na ang napataw dangu manakihanya ngaraya na mangu anguna yedu yaka napadianing nakariuku bawana nakapihin nuna tanda tau dia makaya yaka dapat tau kuya nakapihin yana na tula kutanyuta papalaku ya naman dia hamu hilupa patameti ya na tau. Ang buhang glatana miriyaw karito nahuratu Yakobo wana nakapihin nuna na pamangilu ya na wikina na yanga eti damu na lawanya na mapadeni nuna de pingu pawiling lay miri aya nahuri nuna wiling lama akato na makuwaha hai na tau iya kombu wana ningu manggana na mapawiling la pinutana dangu ningu manggana na mapawiling lay ala na tau parhaya lay miri na makapipi ya na luri manggana na mawiling lay ala kaninya na maluriyahan ng buhang papieku na matuturo dang na mangala niya na mahamu laluri na nahuri-luri na mahamu na na ngala niya na pieku laluri na ang buhanggo latam ngriyeho to karaya dang mangnya na manggana na mapawiling lay alam na mapakaparuta panjadi tau na mangandia na mapieko na mapadianing lagi bata baninda yakatano ndeni anyapa ana naluri nama kapihingo tapi naluri nama pamalangu manuya lay miri amigo ang buhanggo malakata hamayang domiri kapipi arikam kama palaku ya naluri man na pambadaruang lalu inaho amin ang buhanggo takalayo na pulong na parongunda ang bumaruang badunya palay subscribe ya dang pabirinya laangda